Lenane la moraorao la ditheko tsa bareki CPI ka bokgutshwane le ile la phatlalatswa ke Statistics South Africa ka kgwedi ya Hlakola le bontsha hore theko ya mafura a ho pheha le ya mang e nyolohile ka diperesente tse 22.7 ho ya ka dipalopalo tsa selemo le selemo. Ho phahama ha ditheko ho tsamaellana le ho phahama inflation ka diperesente tse 5.7 ka kgwedi ya Hlakola. Ntwa e pakeng tsa Russia le Ukraine le yona empefaditse maemo a mebaraka ya thekiso ya mafura a ho pheha le ditjeo tsa peo ya sonoblomo ho phatlalla le lefatshe. Because they're such a big player in the world market and in the world context, it does influence our prices severely. And that's the scary thing. Prices are increasing sharply internationally. And that obviously affects our food inflation and in this case sunflower oil price. Ho phahama haholo ha inflation ho bakuwe ko nyoloha ha ditheko tsa mafura mme seo se thefutse dihwai haholo le ho nyolla ditjeo tsa tsona tsa tlhahiso. Afrika Borwa e tla pholoswa ke kotulo ya lehae ya sonoblomo e seng e atametse. Le ha o le jalo naha ena e tla dula entse romellwa sonoblomo ke dinaha tse ding mme ka hona e tla tlameha ho ikamahanya le ditheko tsa mafura a ho pheha tsa mebaraka ya matjhaba.